ole ama sign clear tu lengai thatu zong zong te hin zawai in chibai ka bu veka cheu voin hi December ni sari sang ni sam le pali ani a nimin December ni ruk sang ni sam ni pali khan Power Minister Commerce and Industries Department Minister ni bok pawh roding lian chet vel na hi ron ti chwala kan tu mani a khong itaka in zawai min long ai thak sak le vek tur chewin kan ron gen masale cheu ani e ole engpo chuni se athuin je khi kan chiale phot mai nge aizol dated 6 December 2024 voin khan Mizoram Sarkar le Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority apeda Trangkopin Baptist Multipurpose Center Falkland Aizola Mizorama thlaitar chu manmanzo ka hral chu ani theinana thlaitar chuak tu tele aleidu te indoor ton na hun International Conclave Come Buyer Seller Meet chu pawh roding lian Minister Commerce and Industries chuan ahong Kualian pawh roding lian Minister Commerce and Industries Department chuan Mizorama utna taktu te thar chu thlai manmanzo ka hral ani theina tura Sarkar le apeda mala na chu lomamati thu sein he hun hi tangkai taka mang turin kal khom te acha Mizoram chu leilung ho satak ani angin hlotu le damdoi man ngai manglovin thlai risel taka thar chu ani tin thu tar lang Commerce and Industries Minister chuan kunna thoktu te din mun choi kan le an thora adik tak an seng theinana malak chu Mizoram Sarkar in angai poimo thu asoya Mizoram thlai thar chu te ram chung le pona manman zo ka hral ani theinan buyer seller meet chu mantrang kai poimo thu asoi he hun man puitu pu khiliram mina IS Chief Secretary chuan kunna thoktu timason na tur hian kongsang sanga an thiam ne le theina tipung turin zirtirna an mamo ang pe ka tul thu soin chumi tur chuan tunlai thiamna an mang tangkai ve theinan digital literacy tra an ni theinana malak tela poimo thu atar langa kunna thoktu te din mun choi kan nan Mizoram Sarkar Flexik Program Handholding Scheme thataka kalpui apoimo thu asoi Dr. C. Vanalram Sanga Economic Advisor Ministry of Commerce point thu soin Indiaram chu khovel huap angpua mason na kalpui na konga mun poimo tak alu mek thu tar langin Mizoram point hemruala mason na mel thara mu ve theinan kunna thoktu te thar chu manmanzo ka hral chu na konga Sarkar lai pui state sarkar le district level ate chanrol poimo thu asoi PowerPoint presentation mangin Spice Bot organic scenario with special focus on Mizoram le marketing ecosystem in Mizoram na thodan le machop talan ania pu bidiot barua DGM apida chuan lom tu soina hun amangbok ani he huna hian international buyer Indian exporter District Tinachangin District Agriculture Marketing Committee Farmers Producers Organization le Private Enterprise engmazat antela until tharachuate stall aphochuakin buyer exporter ten an hian indoor ton hun an mangha lani Pulal Mingmona Managing Director Mizoram Agriculture Marketing Board Talandanin Mizoram District Sangshanga Primary Society jesari songkua panga anom meka kum sang ni somni pangachung hian so ting quintal noi som pali singriat sang sari Mizo marchate quintal singli sangli sari munpia quintal singko sang ko zangale ayeng quintal sing sari sangriat zariat tharchu be sayani thu asoi ole khati zong kha ania angai nom hle maya International Conclave Come Buyer Seller Meet ti chungchang a hianin ngai thatu ten soitu tam tak kan nei karinga in ngai dan te po comment section lama khan inron tar chu le tura kalongai chewa thlai thar chuak tu tele alei tu ten ein dor ton na huna hianin relationship thazo kom teina turin he hun hi bot sayani arin oma chumi chungchang apo chon soitu tam takin nei karinga athar chuak tu ta na man manjok alei alo leitu alo dor tu tan po man manjok ani teina tur ta na anni pani inkara relationship thazok alo pian theina tur ta na he hun ni bot sayani rin om engpo chuni se in ngai dan kha comment section lama be seina nen kalau clear cheu kalau clear don cheu ani is a fine mang traffic ule